السلام علیکم. تمام خربی دایان میامی اینترنشنال همجا ده ها میامی همجا ده پرویز هم میامی ده کن. و علیکم السلام برات. و علیکم السلام برادران. How much, my friend? Okay. Nice. و علیکم السلام. رحمت کنم برادران. مساس خوب تیج. رحمت کنم برادر. الحمدلله ما خوب تیج ساس. بچه شما چخیر؟ ای بستازیش من میگم آواز مرا فهمیده استرکیو واجب نفهمم. رحمتی کلام برادران. سلامت باشه. Ci baš malo je poznatanje skoro in taj doma projekta mašon tim na nivo kaj či zako došlo šada dom qati joy parkovkoy moshin joy fitness basen shandi joy piknik kniž dom dam kompleks do khisha intari dom kiro dom sozam ta dom sozam famidi отдельный joy maqsad yagon мероприятие yagon chiz کنیدا یکون جا داشته باشه ده همونجا ده بگذارم میسوگم نمیشه که یکون که زمان معرکه داشته باشه ده خونش مهمونا را دعوت کنه یم نمیشه که تانک باید هم خیلی کنیکی یا جوی یا اتشا پونی اوید مرم خیلی چیزو سلامتیم الحمدلله سوزه و علیکم السلام. گرد نیست برادرم اومد و هم بروکلی و چخ میکنیم. بولدوزر میگن برای که چون به پیش رفتن میگیری برای هم موجود بولدوزر میگن. نصیب انشاءالله همی از 4 و 5 دام میگیریم بعد تیوری را. و علیکم السلام. فینال آخری ماه اکتبر میشه. و علیکم السلام. انشاءالله کبت چشمون خیلی چیه سرخ بدوزی رفته با همون در میامی زندگی میکنیم. در میامی فقط از چی خط میگردیم نمیدونم چند کیلویم کی نست 84-85 کیلویم هم خیلی تاجیکستان نمیدونم скорее بعد боем
کنار همه در موضوع سر نکردم چیز کنم انشاءالله سلامت باشی برادر وعلیکم السلام نواش میره چی ما گوش نکنم نواش تو من فقط برای گپ زدن قریب برادر رو بیام نشد بوی کمتر گپ زنیم میشه برادر مقصدم چیزی که возможно چیزی که شده میشوه همون رو میکنم همیشه کنم چیزی زیادی کنم برای که زیادتر قدم نمیتونم Les gens voient tout ce que tu fais. Ça veut dire... بریم انشاءالله بعدی پیفر خداوند اگر نصیب کنه کمربند گیریم بعد دوستش میریم چی گفتین؟ نمش نوبت قطعه کن نشاط افسی این نشاط افسی ما قبل نزده امروز برای که ما در ایجاد پاکالی پرابلم های خودمون نداریم آخی شرط نامه خودمون نداریم کلام در یکم راوند است ماتیکات کردم پولی صد الحمدلله ما خوب علیکم السلام و کنترکت باید همه درموز کنترکتی نو پیشنهاد باید بکنم برای همون نو که پیشنهاد کردن همجا معلوم میشه و علیکم السلام کم نیستن سوزی کتین سلامت خوب
Футболка. वालेकुम अस्सलाम। Aynen bardağı agani. Bu da rokay megon savuluna boşa. Ne çıkma geldi. Правда, мо зираш дар нияти UFC надорем, барое ки мо якмаш да як чизе қарор дорем ки UFC барои моро неинтерес мефаҳмиди ҳозирашда камарбанди ҷадароздидани маме ёра ки худованд агар касимо ка гирем баъд исусу баъд дига ҷоша мебинем ҳамиди лозим ки ба инсои UFC мечтаҳ дошта бошанд ки дар ҷои ма бошанд барои пояс бизананд барои хеле сум бизананд фаҳмиди барои UFC даже дар фикри мозӣ нест барое ки фақат дигар чизо ҳаст ҳозир оъра буд кунем баъд ки UFC агар шава ягон пешниҳоди хуб қатӣ агар шава можна рафтан а так дигар ҳолатда мақсад нест заинтересоване нестем да политикаи UFC бренда фаҳмиди ин номи вау атаку маънеро надорад ки UFC да биёзур ҳам ҳабиб конору дигарош пули зур мегиранд атак петиса UFC омад бывший чемпион да UFC тоже топ буд чикорш карданд дута бойци лекин бе номи PFL задиш ҳардаш задиш галтондан шаб мақсад нокдаун рӯиш кардан мақсад баъд чӣ маъне дорад UFC ном дорад фаҳмиди барои ҳамин маънеро надорад ки UFC ши гӯё уҷада зура ё пули зур метаҳме как предложение зур шид конкретно чизо шид ба можно рафтан барои ҳамин ҷада бояд ҳамақат чизо қатикор кунад чи барои чи важняет чира бояд бинӣ кадом ҳолатҳоро бояд юансҳоро ҷада бинӣ чи барои то важняет ҳамди ҳозир дани момент гуфтесам ку мумкин ки дахрина одамои UFC мечтад мекарданд ки барои титули PFL бинадам ҳам барои суми калонаш ҳам барои титула гирифтанаш а вақте ки UFC ки бирай баъд топ қатиҳо бизанӣ одамои зуд қатӣ бизанӣ то ҷада хайҳо гап нест барои ҳамин фикр кардам дар кани чӣ мешавад бо аввал буд ша баъди масъала фикр мекунем чӣ кор кардан дар